di hadapan Allah dan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu dalam jabatan diaken? Restianto Rumbu. Jakob Julius Kaktisina. Walman Silvanus Sitawa. Yuvita Family Ginting. Elsie Pitoy Lawalaka. Primanata Ape Nanlogi. Dalam jabatan penantua, Angelina Francesca Maria Wayon. Thomas Mainaki. Alfonso Melquianus Paho. Antonetta Andrika Purisela. Willem Sukana Bukit. Angeline F. Magdalena Tau Wayo.